ao le nei afiafi o te fia whaasoa, fia whamalosi e lo finangalo i se mata upu mai le fiong pa ia le atua me leo le asue lau tusi pa ia i le luka lo mata upu e lua so lau tusi le luka lo mata upu e lua for our English speakers, Luke chapter 2. I'm going to read from verse 1 to verse 20, and I'm going to read it from the Psalm 1 Bible. So today you're going to silently go through your English Bible as I read it in Psalm 1. O a fionga alo tātou ali. O aso lava ia na o mai ai le polo inga kaisara au kuso. Ia tusia umai le lololangi. Na whaia le nei ulua i tusi ina upule kurenio i Suria. Wo uma atu foi. I o la... I la tau ia tusia. E taitasi i lana lava ai. Wan wai foi Josefa mai Galilaya. Mai le ai o Nasareta. I utaia le ai o Tavita. Ua ingoa ia Peteleema. A wao le a inga ia ma le ngafo Tavita. Ia tusia whaatasi ma Maria lana ava. Sa fau tane ia te ia. Ua tō o ia. Sa iai la ua o na o lea i ona pō e whanau ai o ia. Ua whanau a ia lana tama ulumatua. Ua ia aui ia te ia i le ie. Ma whata oto ia te ia i le whalepovi. A wala tau te le ofi le whale tali ai maa lo. Sa i le vao o lea nuu leo maa moe. Sa ano nofo ai ma leo po. I lo lato lafu maa moe. Wha auta foi. Ua tū mai ia i lato le angelu le li. Ua pupula whaatali o li o mai foi ia te i lato. Le pupula o le li. Ua matua fefefe ai lava i lato. O na whai mai lea o le angelu. Ia te i lato. Aua to te matatau. A wafa auta o te au mai ate o tau le tala le lei e oli tele i le nu uma. A wa o le asonei, ua whana wai i le ai o Tavita lo o tau whaola, o le ali ia o Keriso. O le whaai longa le nei i ate o tau, e i loa e o tau le tama mea ua aui i le ie, o lo ta oto i le whale povi. O na whafua se i lea, o na whātasi mai ma le angelu, o au ma le langi e toa tele, ua vivi i le tua, ua whapeane. O le vi inga i le tua i mea pito lunga, ma le manuia i le lololangi, o le fina ngalo a lofa i tangata. Ua o i le langi a angelu sa ia i la tau, o na whetau tala ia i lea o leo maa moe. I nā tātou o ia i petele e ma tātou te vava ai i le nei mea, ua whaia. Ua whaelua mai a te i tātou e lea li. Ua lātou whataali se atu. O na maua leo Maria ma Josefa. Ma le tama mea o ta oto i le whalepovi. Ua lātou i loa. O na lātou whaeloa i lea o le upu. Na ta ua mai a te i lātou i lea tama. O i lātou uma ua whaalongo ai. Ua ofo i lātou i mea ua ta ua. Mai a te i lātou e leo maa moe. A o Maria ua ta ofi a upu uma, ua mawhau wailo na loto, o na fo i mai leo maa moe, o vivi i ma whawhetai lea tua, o na o mea uma, ua lato whaalongo ai ma wa ai i ai. Pei o na ta ua mai i a te i lato. Tātou talo, iolo mātou a tua o mātou whawhetai a tusa o aua fionga, mātou titu ina atu o luma i se whape nao na e whesoa ni mai. Au mai ale maa losi o le mana o le anga waa o le ngangana o upu matala. Whape nao no mātou whaailo ai ma talatala no ai ma whaasoa ai au a fionga. Au mai e foi le mana i mātou uma le li. Whape nao no mātou ma whai e ona whaalongo malangona. Ma lama ina a maise o le maa losi mātou te usta i ailo whetala mai. Whamanuia tusa o le whaalongo o tangata le ie. Ona o Yesu. Amen. Amen. Nei fiafi te fia whamalosi a te oe i se manatu o whaingo ina whapea o le mea na tupu i le oluai Kirisimasi. What happened on the first Christmas? O le mea na tupu le oluai Kirisimasi. You know, every year we celebrate Christmas.
tausanga uma tātou te whapena o na whamanatu ina i pia le Christmasi. A iele popolenga ina nei me ane ua whai le whamanatu so, whai le masani ai o tātou, ma mea o le a whapena o na tū mama ina ai le tā ua, le ao ngā o se whe au o lo whapena o na iai tutonu o fionga pa ia le atua. A mese o lo tātou whamanatu ina o le Christmasi. As I say, so there's a danger that we will lose the significance of the message. By repetition, we might take it for granted. O tala lava ia, same passage, same messages. We talk about Mary and Joseph, baby Jesus, the star, and all those normal characters that we used to hear every year about Christmas. O le popolenga la, ne me ane ua vea lo tātou whalong so, ne me ane ua vea lo tātou whaitau so ai, lo tātou vava ai so ai, ma meo la whapena o na tū mama inai le tā ua, o le whiau, ma le whamanatunga iai tātou, o le sa vali, o le Christmas. I le tusi sa tātou whaitau ina, lo a mata lava ia le mata upu whapea whamai o aso lava ia. I le whapea tānia. Mai kākus pa ia. In those days, Caesar Augustus. What that tells us, this is this is not a fiction. This is not a fairy tale. Ele se talafatu. It's a true history. It's a real story, a true event, talking about real people, real events. Ole fanga so longa la ole tala. Pero fatu o I o lo a fei ai, o I o lo iai le atuanga, o me finanga lo ai le tua, ilana ngā luenga whaola I tangata ma le lololangi. Leala whaitau tu e tātou, a makarawa kalewhe mai, in those days, tala noa I aso tonu lava, ma vaenga na tutupu ai, I le mele la o I la tala noa atu. O le tasi nei o winga o le atua, e whapena o na whainga tā o na malamala mai le kerisiano. O le mea mua ngā le tfia whaso e te oile nei tai au. Ele taunu mai le whainga o ngā luenga tungi ola le atua, o lo watangi ai le pule au o le atua. Pe o whatu whanau le atua. When we talk about that, I'm talking about the sovereignty of God. And this is one of the characteristics of God many Christians are still struggling with. O lo whapena o na tele kerisiano, ele o ngofo le lei lava le loto, ma tali tonu ile atuanga o le mele o le pule au o le atua. Church, not one molecule that flying around in the air, it's outside the scope of the sovereignty of God. Otherwise, God will not be God. E o lava I mea tutupu, mea ke vaai ai, me ke mawhau ai, o ngā solonga, o le kafe o vai, o le oso le la, o ngā solo ai o au, o droplets umo ki munga ke vai, they are all under God's sovereignty, believe it or not. Otherwise, God is not God. O le pule au o le tua, whawhewhea le pule leanga, whawhewhea le pule ingosia, whawhewhea le ami o leanga, whawhewhea le whasio kahaka. Let me tell you this, church, o mea uman whamei, ele se whaoso oso le tua. God is not a tempter. But He had the will, He had the power to allow those things to happen in our lives. E ele maro sianga, e ele pule whatanga ele tua me tupu o tātou o langa. E ui lava na tele whaso so ina te leanga. E ui lava na te leanga sala, na tele whaia se mea leanga. O mea la lewa ai e to o tātou mata, ma me whaalongo o tātou talinga, e o lava I mea moni o tātou whaitau ai, I le whionga pa ia a le tua, whanau le tua, na tutupu mea nā, I le pule au a le tua. E se mea Paul Kalame, e se mea na fuafua, a peitai wa e se mea o tutupu mai e se a pule whaito atasi a le tua. Pea upo whailaunga e masangi ai kāku. E leo se tō wha I nā, po o se moe I nei, a ole pule au
a le atua. E se mea tātou mawhawhauina. Le ingo tātou manatu o le tātou pēnei. Le se mea ngā fuafua e oe. E mo anga le aka. Ia, neu e vai mai o vava ai atu. Tātou lolotu whātasi o sau launga atu. I le aso sā, ma le aso sā. Aisea, o le pule whaito atasi a le atua. O tā ura mea lea, le ka ura ngol ka māloa le whamai, Caesar Augustus issued a decree. O ka māloa lea, o the grand-nephew, if you remember, Julius Caesar. So Julius Caesar, o langa ku whinge, o le kamalong ku whinge, o langa kari ka māloa lea. Ka māloa le tā ua I o Caesar Augustus. O Caesar Augustus la, e ese longa ingoa ai. Ai una ua vea mataitai. Ua le aise whanga u kamal kamalo le Julius Caesar. So this man became his favorite nephew. Ma vea lo mataitai o loma ile keimi le e tai mai la kamalo le o lo kalango atu I afianga le pule ao le tua. E a vea matamalo le mataitai. Ua o mai le keimi whana wa Yesu. Sa le iaini taua, sa le iaini fese se inga I vao malo. So o malo kemile, o toa file mule la lolangi. And he gave out this decree. Mai a vatu ele fatonunga lea. E o mai lava tangata I mea ngā watu ai. E foi oi lo lava nu I le tusinga ingoa mole la fonga. Pea wha peti whai tau whalele I le wha Britania na I Luke wha sa mo atu. E o mai la tangata nei, ma le manatu la iai, o le usita inga lea I le whatonunga ka māloa lea. Lilo I manatu, o lo iai le si whatonunga I sili atu, I lunga atu, o le pule ao le nā a le atua. Ua umama ngā polo karame mai le atua, e iai le aso, e whana uai le whaola ia Israel, uma le langi atua, a whewhanga uai, e whangau I petele ema. But the problem is, this couple, Mary and Joseph, are in Nazareth. So in order for this promise, this prophecy to be fulfilled, these two has to go there. E ka kaula vanga ole aulunga alilea I oi petele ema. Lo tala no atu I le pule ao ale atua. Pule ao ale atua. I le manatu la o Augustino la iai. Caesar Augustus la iai. I lona manatu la iai o lana pule wa tutupu ai mea ia. What I'm trying to say is this whanau le atua. Wa uma kurungai kausanga a koa ka kopolonga kala mai sa moa, kala ingei, kala mai sa moa, kala mai... I whai ngā mālo. Popolo le atu mo ele Kerisiano. Le mautonu atu mo ele Kerisiano e tali tonu le pule ao a le atua. I used to say this, ke leka ka iau popole po ai whai ngā mālo e ku mai esea. Wa ngalo ia ke orkala kuspai whai mai ea, o pule au malawa e mai whea. Mai le atua. E ila res whewhea ngā whalonga whai mai, e lea mai le atua se pule leanga. A konge sao. But e whaatanga e le atua pule leanga. Me ka kuspai ia, o le nuanga sala malami o leanga, e a lau le atua le pule leanga ia, se I fu e le ngangu. O ka kola ke usiano pele anga ngi pule pele legi pule nofo file mule lei o lo iai me o lo tapena ina ele atua pe ya se fe awa fa longo ale fe melankala ale anga lo fe au on sa yenga au nge fa ma vai fa ai ja le ke le lo pe ke alu se kwa fa ma vai fe au Menga on sa yenga I'm not talking about our church well ke le anga I'm talking about that just le pule au le tua lela uma nga leka wai I la vanga ia fe meka kuspa ia o le taimile na e tatau ona whana wai Maria. God
God fulfill His promises. E ngau ioi mea lava ina ia whataunu le whina ngalo o le tua. A tal tonu lama malama le pule ao le tua. E iei mea falling, e ke me fallinga mai iei mea ua whapea me te mana o mai mana tunatu iei, a e alu whapea le ngā solongo le olanga. Let me assure you, whanau le tua, if you are a Christian, you're living on this earth, everything is working together according to His plans. Whether you agree with it or not. O le mea e mahangai ai, mea sua malie ai, leo langa I le tua. E se ala o whaalongo pe kau ngoforo maanga wari, e sao no anga la fionga whengu tin whengi. Whemei o te ai. That's, I consider it a privilege, an honor to be a member of a church if I estangata matua stala whaapea. Ngā oia ulmanatu oi ea, lea eskako mea o sao, lea eskako mea o maa ngai au whai. Ua tau avanga mea ina e se whina ngalo. O se tua a matua, ma futa ia I se o ngawala au lea tu. Pule ao a lea tua. Ngā uloe kare sia na ngā lulu e ai, ia ilawa nei New Zealand, a leo ke eo kaku whapengi. Pule ao a lea tua. It's beyond our comprehension. Surely it's unfathomable. Ile mawhai tātou, o na mawhauwhau wina, a o loo I a ao o lea tua. E whanau Yesu, o lo whapenga o while mula lang. Pule ao o le tua. Nga iai a Maria, ma Josefa I oi Nazareta, wo o kai me kaunga whanga o Maria, alai ola ve Nazareta. A tusa mal tula fona Roma. Mary didn't have to go. Ele required tula fono le ofu of a finger. But Joseph took Mary. You know why? Joseph knew the word of God. Whawhenga uloa, langa ngā alu fo le angelu ia Josefa. Mai kara angelu, a weke mai whai ke ngere moko olua, ave peo I e whai moko olua, o le kōnga e kō ai, e lo se kō, a sisi o le kō le angapa ia. And you can imagine, e relate to umala wakako kamaloa le mele. E ei fo ele si mafuanga, e fallinga mai ngā alua ia Josefa ma avision ko lua. Aisea, a alunga Josefa e kulong ko lua. A whanga uange long ko lua, ele o ia Josefa. O ka se mau kala. Ke le kala o le a whai. Ke lo whapea ngā sa moe ele mele ko mui mui. Whai ka o kalkus pa ia. E le whakusalia vai ka ko mui e whinge o le ngupa ia. So apparently that's one of the reasons why this man Joseph took his wife with him. Aisea, avoi dele tau valea, avoi dai muinga, avoi dele matanga, malonga I loa o afionga pa ia ale atua e kakaunga whanga o Maria I Bethlehem. E o mea ngā len tuk. This may not mean much to you, but it does teach us that Caesar may have been ruling, but God was overruling. Nga whaile pule a kaisala au kuso, a peta isa ia ilisi pule nga sili atu, lo langa pule. O le pule a waola le tua. Whapena ona tau nuu mai Yesu o lo iai le tula fono. Kula fongo ngata whapena ona malutia I apostolo au tala ingal tala leng. Tula sa iai le file mu na sa whapena ona le iai ni taua sa whaingo fie o ngā tala leng. Sa whapena ona fausia a wala e o I le ngangana. Pea losinga mea I le history I le New Testament survey. This time when Jesus arrived, the language is already being a Greek language. O le ngangana ngā fsoka iai, o le ngangana e len.
E saula Yesu wa umana ta pena le tua awala wa umana ta pena le tua le ngana fa pena ona fa sala lau ma fa ta ape ape e tala le lei e winga ya te ia. Everything worked together to accomplish God's purpose. Vai ngalo lua te fimana te vai e menga tupu le pole ole le angol tangata. Ole le manatu ma mafa tangata. Vai fai fai po fitu. Maga kuspaia. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for her. The indifference of men. Because there was no guest room available for them. Nga ala ona whanau Yesu whalpovi, kusa mal whasa amor whalpovi. Nga ala whanau Yesu whalpovi, ona ua le aise awa noa, I le whale tali ai malo. No, church, this verse 7 here, speaks of the world's relationship with Christ. O fai upu lea lo tala noa ile natura o le va o le lalolangi mai Yesu. O lea, no room for Christ. No room for Jesus. No room for this king. Lea o taunu mai. No room in the inn. But there was room in the cross. Sa le se ava noa ile fale tali ai malo. Ai mau ki ngoa lava e iai lava le ava noa ile sa tau. Mana tunatu ile whaalu maina ma le matanga. Matanga le alang whangau mai ai. Matanga le alang oki ai. Le se ava noa e whanau. Wha pewhenkai le tua na longo le tupu e rota. Wha pewhenkai le tua na longo tupu uma le lolangi. E o mai whaatali. O le awhanau mai le tupu o le whaola o le lolangi. E le whangai le tua. E le whangai le tua nga fosi lava. Le whainga o mea ina ia. I loa mamatu le tile le lolangi. O le tupu lea. Sa valo ia. Ai le whapenga whai le tua. Sau ise ala au pitu sili ona maulalo. No, this innkeeper, if I tell what way, is a representative of the whole human race towards Christ. There's room for money in your life, for sure. There's room for wealth. There's room for good reputation. There's room for friends. There's room for relatives and loved ones. Of course, there's always a room for careers and socialization. But no room for Jesus. No room. Was that correct? Imagine the kamalole fenga luenga ile il farkani malole. Aso mai, sorry, there's no room. What about his room? Can he just tell someone else or some other guest that already there, she's pregnant, heavily pregnant. Even that was not strong enough to move this guy to give them a room. Ole tupu, ole li. He was the creator become man. He knew everything. He created everything. He owns everything. And yet, wanga ia lava mea fai na te ena o ia. O le natura lau tātou tangata, wa veo tangata Kristiano. Tātou te ola malu tātou mana nao, ia tonu masao tātou me whai le atua, e umange lava, e whōringa mai, wa le eise awa noa Iesu i tātou me whai.
Le ese room mo Yesu ya tatou fai unga fai. Le ese room mo Yesu ele pa ke kinga o tatou taimi. Le ese room mo Yesu ele pa ke kinga o tatou tupe. Le ese room mo Yesu yo tatou mafaufaunga ile aso ma le aso wa preoccupy tatou I mea uma tatou te pole matua tu vale ai. But there's no room for the King of Kings. Le ese avanoa mo le tupu le ali o li. So, tato ia le kiusimasi mpatipatia, ma whamana tuina, le toe whanau mai, le whanau mai o le tato ali. Jesus is not a baby anymore. E leo koe pepe Yesu, o laua fio Yesu le langi. Pero whatu tato tai. What we're doing, we are celebrating the truth. O lo tato whamana tuina, ma whawhetai le alofo le tua, e tusai o lana fōai oi. O Yesu lea. Melo na tolu ki whimana o tatou te vava ai mali ai le nei afiafi. Whai ngoi na whapea koi kia mapeva se lau ka unga upui am. The credulousness of the poor. Ki whasamo inga whapea o le taritonu ngō fie o tangata le tau aloa. Whai ngō fie ngā taritonu o tangata le tau aloa. I'm talking about the shepherds. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. There were shepherds, and they did what shepherds does. Watch over the flocks. They were living out in the fields. So they were not like those shepherds that owned the sheep. These guys apparently were employed by the temple. Na whaingaluenga ina ele malumalu o mamoe fo ia kausi rauria e kausi mare whamoe ina ia whai e tau langa ele malumalu. Me ngā leke mau ale upule I whai mai out in the fields nearby. E laka ele malumalu mo osi ngā tau langa. Ai alu ia le angelu alu sa o lava ila oli ia. Ele ialu ia Augustus, ele ialu ia Herota, ele ialu ni Farisaio, ele ialu ni ali silipon kanga maua, ai alu I leo mamoe. O leo mamoe le ko nga leo mamoe. E whamatala ina whai mai o tangata ingosia. O le upu parangi le whasa mo inga pe o tangata mio vālea. O tangata e le ola ni tula whono mankua ola uka le vau. A whapea la e yengi drugs inga ke I rongo inga ngal whelele I ama kaka e uka ko ngā vau mena uri inga whai. They're outcast and outlawed. They don't care. They have so limited information of what's going on in the city. O la uri la ia. Whai mai kākuspa ia, na whaai loa ia I le angelu, na alu ia I le angelu. Whai mai sāno nofo I le vau. E leo I le aso a ponko e mai la ia kai leo e ai, whai mai nano nofo I le vau, mo le tau singa o māmoe, e leo ingi lako māmoe. Whai mai lo lai o whai upuei, whai mai, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Suddenly stood before them. Upunga la whanga la ASP. Na matua I whewhewe. They were so afraid. They feared with great fear. Na matua I popole ele yo mo se fefe la uria ngai lo le mele. Amo fefe le ngata wa va ai le angelu lua fa me wa pupula fatali o leo mai ele mamalu le li. There's nothing so fearful than the glory of God. That's why Moses asked God, "Oh, can I see your glory?" You can. No one can see my face and still live. From that context, so I can imagine, they even like, when you're so afraid,
all your muscles numb and you cannot move. That's ko inga pala ai nga le ngai le ori. Nga fia eli, nga fia alu male akoa au makua I pepe masol kingo I le fefe. Makua popole lava ina ua vai le mamalu o le atua. Ke no whakawa ai le se angelu. A sili ai o nga whaingata ma popole mātua tu vale o na ua vai I le mamalu o le atua. When these poor shepherds met the great shepherd and that is God, it's changed their lives. E no whekau I leo mā moe, ia leo mā moe, ma le leo mā moe sili. Nga iei mea na sui. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. So specific, so directive. Makala ale angelu ole aso nei e fa na wai moi mo to ile mafau fau leo ma mole ai ile mo le tupu ile mo le nu ile mo staulanga e mo ma to leo ma moi e ui lava ina o tato loa o fa ola nei mo o fa ola mo langi. But what I'm trying to saying is when that salvation come to you, it is for you. It's directive. It's purposefully for you. Today in the town of David, a Savior has been born to your name, to you, to our church. He is the Messiah, the Lord. They have a responsibility. They met the Lord. And they have the application. Wafetawi ma Yesu, wafetawi ma le afionga le li ala le angelu. Awa yai le lato matafa yo yai lo lato tute fai. This will be a sign to you. O le fai longa le nei. E lo se fale e moangi mo li. E lo se fale kaunga kai le vainga o mata. E lo se mei longa ai se tangata alo ia. Ala fai longa o le pepe la ta oto le fale povi. O se luma lea I le vaai fale tangata. E lenga o le kako anga ngu. Ke leo ngu o le luma, o le mata ngā. O le ngao leo se ainga. Se ka ngakai wha ngau I se fale wha pea. Whamakanga o ngai wha ngau e ki fia kāla I mea ngai wha ngau. I kula I anga o lo mea nganga e wha ngau fale povi. Jesus was born in the manger. Now Yesu ile fale povi. Can you imagine the smell? Can you imagine the condition? Can you imagine? Afa pe kimu le kaimi nga ile susu ma le palapala. Anga fanga wai le ali le atu ali tino tangata ina ia ola I tatou. When the angels had left them and gone into heaven, listen to this, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us. Inga ua o angelu, whameka kuspaia, wa whetau tala hai leo ma moe. But the shepherds said to one another, they were sharing, they were discussing. Let's go to Bethlehem. They did not go to see if it's true. They believed it is true. They want to go and see. If you say vai, if you fa maungia pe mo I pe se nga o fia vai le mea o umono tau ina mai. Mai kala kuspai nga fa pungas fuma lima. The shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. You know, when you are told, when you were shown something, you have to act. These shepherds heard the same thing. They met the same angel. They were told the same message.
They were shown the same glory. And now they have the same plan to go to the same city to look for the same Savior. We ought to know the same thing, believe in the same truth, and live in the same lifestyle as God requires of us. We have the same mission. I can imagine looking for that sign. Can you just think of that night? Peol taitol kako sa vali ne fiafi. O le mena tupu le lua I Kirsimasi. Fa korang edu o lo le o li Yesu al fai longa le ia to o fai longa nei to te sa ili ai o le pepe la au ile I le fale o manu. Masar pe fiangi aso fiangi ni fale ngauso ko le o li ia. I can imagine if I was one of them, and then la mua kuia ia le sile o le o ma mo I luma. O ile kai ko pepe ma loma ko I o I sa o I la I fa kuia le sile o le ma mo le ai ia va inga manga ia nga fu me le pepe. Ia va inga mo rungon mo inga. O le pepe le ka suea la ka o ko le fale manu. Au I That's the sign. O le fai longa nga le tau te suea. O le pepe lai le fale manu. Au I lo se pepe ko le fale. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. They found what they were looking for. Sometimes you were told with the message. Sometimes you become recipients of preaching every Sunday, but you never found what you're looking for. Why? Because you did not do what they did. Olea, say to one another and go. Leise soala pu, leise talo noa, leise alu. Aquilo me ala ngai le alu skemi, e ke le ifefe. E ke le ifefe le ke le vai le mamalu o le tua. That's why you don't feel obligated. That's why you don't care whether you do God's will or not. Why? Because you haven't seen His glory. These shepherds were shaken to death. Why? Because they witnessed. They heard the word of God through the angel, and they witnessed the glory of God. And what they did was straight away. It was immediate. They left to go and see what they were told. You were told many times, Whanaoletua. This is the question. Have you left yet to go and see? Wa e alu ea, eva ai mea wa umana whai atu ai. Lea ngelu ia ai. Wa e alu eva ai mea wa umana whai atu ai le tua I ate oe. Mai 17. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Have you met Christ? When they had seen him, they spread the word concerning what they had been told about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Wa e vaile mamalu o le tua, wa I lole paia o le tua, o le ala tatou me fai, tatou o e tau, le paia male le lei o le tua. They were not just living a good life. They were not just trying to live a righteous, holy life to be a witness. They did more than that. What? They opened their mouths. They used their mouths. And one of the main themes in Christmas that we often miss or we often ignore. Olea, that's all right. That's all right. We often ignore. Olea, being witness. Fai mamoli mau. Fai mamoli mau o le pepe. Fai mamoli mau e moni lava upu na folofolaina. Fai mamoli mau e moi lava ua whanau Yesu.
Fia kausanga kalunga tatou whamanatuina le nei mea moni o le fatu o ngā tutonunga le mu o le whalatanga o le fasili le mo tatou uma. Have you left yet? Have you told someone that you met Christ? Wa e fai, wa fia e ngisi wa e fai ai, wa lua whetau I mai Yesu, wa fia e ngisi wa e fai, wa e vai le mamalu o le atua. Fai mai la ia lea, o fai upu e lua se fulu mai. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Nei Krismasi, maro tātou whawhetaia ma patipatia ai, o le tongi ola, o le taulanga sili na whaia le atua mo I tātou. Whai nā ma taula inga, whai le nā ma taua lunga o le tātou whawhetai. Whai malo mauti noa, so se manguia lava ea mai mo na matawhai oi. We were blessed by this child. And that blessing came to us with the responsibility. Olea. Tell what we've seen, tell what we've heard. Tato wo mata watu. Nei Krismasi, anga iatu la matanga le tau sang fō whana o le tua. Ia mauti noa, make sure you have met the baby of the Christmas. Ia mauti noa wa e whetau I le pepe o Krismasi. And when you meet him, make sure you do what these shepherds did. They went and told everyone they met, they share this truth. Sa lato ta'ua tala o le mea na tupu. Whapena an whamanuele tua, ilo loto, e tusa e mara whamanatunga o ana fionga I le nei afiafi. Let's pray. Gracious God, our Father, we thank you so much for reminding us, O Lord, of the blessings that you have blessed us with through your Son, Jesus Christ. We thank you for reminding us of our obligations of knowing him and telling others about him, O Lord. We thank you for your people. We thank you for what you have done in this church with your word and through your word. We pray, Lord, that will give us strength and power to continue to be faithful students of your word, O Lord. Mato iai le nei vai tau o le mato whawhtaia, ma patipatia, le matango fie ma le silisili ese, le maua e o meana e whaia mo I mātou, e a fia ai, ma lou o le pele o Yesu Keriso, ta ma le a esa mātou tala na ilo le mātou whapea atu whawhetai, ia vi ia oe, le atua le silisili ese. Whaftai lo manatu mai, whaftai o lo alofa mai, whaftai lo whesoasoa ni mai, wa e whaola mai, ma e fo ai mai ai mātou le mea alofa sili, o lo alopele lea o Yesu Keriso tama. Whaftai o tangata o whaeru mātou mafuta I le nei aso, mātou te vi ia ma whaftai e whaatasila o fio, mātou langona le anganga o le Kirisimasi whaatasi, ia sili ona vi ia o e whaavavau lava lo mātou o li. Amen. Amen.